Kalesia bayo. Eri, iban uselacha mech. Puchaka men meban ale soson baba. Kuntuecha natu men ni chikuchuk. Mentama aniki song chorus. Ni chikuchuk, mie aramasakay, makin apapali o soso, laulel anso me baba kosanetier entatonki. Piltuecha kichail. Ni achail saikinche soulangla. Kichail uya litun ngenakan makin kaunta samta tokon. Ani anso mekoner leler, coach kachin paraneto sabal meyeros. Mekachito o iputi sang liyemen o kachkachier pan kosonet en men susakan. Puen kasalatakala iraikan me pil mimi pan kosoneto. Pakichail en kak uyala sabal men coach. Eri, coach kachin paranetong nganen sabal meyeros nan mong yung child. Puen kasaleta me kumail uyalar sabal me. Eri, ngena makin kachin masani, ipta. Eri, kumail solar uya lutu, ap utan sapal me. O pueki amail uyalar sapal me, coach pan kachikiyong kumail me koros me pain kachin naknakit ong sapal me kan. Tuan Paul insanoki apali men Kalesia kan. Maso kumail sesa tuan coach o kumail pilwialar litun mekan makaiten coach. Ap mech ni amail esalar tuan coach ap melel coach kachin mangi kumail lar. Eri, ya tuan amail pan puralang pan manaman en ngen samin o luachakan makin kakaon wasa. Tama kumail men pureng uyakila arlitu. Kumailkin kasampalki sangan ran chororkan, sompongkan, irair en ansaukan o sontar akan. Iperkin kumail tar, pue itatok kan koros remail, te uyala tatok mal. Rieko, ipeki ningit kumailan tuwecha ngay, pue ipil tuwecha kumail. Kumail socha uyayong ye mekoch sapong. Kumail chamanta karapen kalonkyong kumail rongamao maso, pueki somao. Ap kumail socha uyakawaye takasayela. Mentama palwarayach momswat lar momail. Ap so, kumail kasamoye tuweche sabal men kot chon lang men. Pil tuweche amail pan kasamo crisis. Kumail inanen peran kita maso. Atame uyawian sowach. Pain ngay kakatete tuan kumail. Memaso maya kakwiyawi, kumail kapichasanger paran masamail kan o kiyong ye. Ayatue, iwialara maili munchichi puek ye kosoyayan kumail memelelo. Aramas pukopil kasaleta ar insanokin kumail, ab arail insano socha mao. Iche merakin insanoki reen kachore kichail besang, po kumailen yang raila. Eri, eban inanen mau melel makumail ban insanoki song mau kan anso koros a kaitekche ni anso me iban ni meremail. Neisari kan pakayakan. Ipil pureng way rakan neichinkin kumail laulel mauran Christ ban changati lalamail. Ya uwen amen mi remail ansowach. Pue ien wukatalang lay nintuan me ban koneng kumail. Pue iinanen punotkin kumail melel. Karasaras en eikar o sara. Imen itak remail kan mekin men upa kosoneto. Kumail sochokin rong tame kosoneto masani. Masani me Abraham nainiki puchak riamen. Emen sangren li litumen o emen sangren li mayautamen. Na puchak me iputi sang li lutuo, iputi nintuan aramas. Ap na puchak me iputi sang li mayautao, iputi nintuan sabal coach ino. Mech karasaras poch, li riameno, kak weweki ino lapriao. Kumail socha uyakawaye, kumail kapicha sanger paran masamail kan, o kumail en yang raila. Eri, ya tuan amail pan puralang pan manaman en ngen samin o luachakan, makin kakaon wasa. Tama kumail men pureng uyakila arlitu. Kumail
Mena seri iputiong nan meuren litu yei eikar. O li menech weweki ino lato me wiawita nin nana Sinai. Eri, eikar weweki nana Sinai me mimi nan Aripia. O ebil weweki Jerusalem en ansowech. Me uya litu men yangaki jowekan koros. Ab Jerusalem en nanlang me saletek. Yei I achail nono. Wapuk sarawi masani. Keen pereperen, kowe li me soche nom seri. Ngis-ngiski o warwarki omperen. Kowe me soche man tem metakan nechik. Pweli yemen me pot kasalar tan nainiki seri chochosang li yemen mekin mimiche ren pot. Ermech kumail rieiko. Kumail serien kochkei pwekisapwel me ino. Me tuweche Isaac. Ni ansowo puchako me iputi nin tuwen aramas. Ekin kaloko puchako me iputi pwekinganen koch o ipil tuwen mech. A tame puk sarawi masani. E masani. Kesela lituo o na seryo. Pwenein lituo soche panyang nein me mayauta seri. Sosoki soson papa. Eri, rieiko. Kaiten kichail serien li lituo. Pues serien li mayautao.